Eclipse. Au moins on a logique non je sais que dans les on boit ko tsai ande je sais que boire non je sais que na boire ndino on boire pena bu je sais que bantu boire mama ki ngani tsela ngapondo madesu na ninyo ya boire yema mapundu ko luba ba kriba pundu ba banyini tete expliquez monsieur non na do no solo bani parce que na oyembe maman est na moi si na ngakomone tosi tosi bana wapi bana nangai tosi bana wapi nakobima tena lopango yo namona bana tosi bana wapi tana doe lingoyo gade mudubeleka donalo babu balisuda tani kisi ezana ngotena bina na kumwa nzambi na ebiti les rois de la forêt passer na kisi ezali il faut tout ça ba vengeance mon ba na ba international de tout monde ba science quoi qui c'est la science donc vrai qui c'est la science sans science wa biso ya Afrique papa tigo lia pa mais balobi yo pe so super ko kama na bi ngetika Bill Clinton ndapesa ka ba cri on a pizza bi ngana ke no bila pesa nga ba cri tunga ni na banda ko pesa bi bila ko pesa ko na mama animation yo boya Bill Clinton tina boyi ti tina mo ba la ke bila pesa ba tudo yo pesa bi ngolo bona boyi siku na bien ze Bill Clinton na âge azana no ya ko pia on se rien dans ouais bila ko pesa mutu krité tous les ya bi marteau tous les ya kasi ni dans la plateau ah toi donc ba 8 heures parce que yo omoni kope na ngai omoni magelo yango de kope na ngai majo ebuka ba mabange kweza ba mire dona koluba boy mais ngai na komi ko beta boy bo place na koluba karashika niti mda fula fondete tu da imda fula fondete kuna mais tisco doze la ta inyanga rebi parce que nyanga ande sika karashika kwa kibena ba krini no pesa bilo bila bwa kape minza muki makamoni yanse botika koloba ya bila sana nwe tango ya bila bandani yanse bozalaki wopi banoyo tango ya bila sobeta mindule bozalaki bafane naye boyena ndako ya bile habima boleli yangia mafulo na ndulo zo sinye yo mana bile bozine suna bina tangelo mise moko na Luanda mengana ko sepesu baka de clip sona quiz de poulet ko ezaki ba penga ba ba sala de ni clip sona bita album leader Luanda bita album voix bika donc mon pena ke fou aye marana dona c'est la bisona na sombeli nado bilongo nyonso lingaki ligamboko kama nado akomi mobulu nadoko panza makolo nadoko bwaka makolo nadoko panza makolo yabakeche na somba nado kebaba ya bafongola ye Facebook na TikTok kuna réseaux sociaux yebana filter wana 2025 fondé a beta na bata ba fanfare comprendre fondé musique ni a beta fondé bata fanfare très bien vers diverser les abata ba fanfare avec yesko to ba nini osala gani masoko lingala shiga pende shetekela ma maison kuisambela mame donc nabi ke boko fouye ba moza jemo bwe ya sira kala donc ngana shetekela to beti 3 titres fonda kota studio awa abeta générique et beta oui bien on sina ba kongo beta na ba kota beta ko beta mun go beta fo be mun ba be jeriso ba tisa tout le ba kolomboka Jerido, number one. Jerido, c'est la différence qui monte la tête. Jerido, number one. Jerido, c'est la différence qui monte la tête. Jerido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bon s'abonner massivement parce que bon hôtel bilo kitoko, ba gaga kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba photo kitoko, ba émission kitoko, nyoso ya kitoko. Ouais, balubi, muto ki mate, muto japete. Biso nyoso, musa pinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner, ba s'abonner. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.
Bon s'abonner, bon reçoit des missions Kafu, bon reçoit gaga Kafu, bon reçoit vraiment Makambu. Bon s'abonner vraiment massivement, bon rater. Est-ce que si na kosabino? Non, est-ce que si na kosabino? Non, Boumela. Bateyate, bagag. N'importe un temps. Bobo, c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement. N'a s'abonner. Tout ça, on a vu sur news tout. Pour tout ça, là, décidé. N'a qu'à vous s'abonner. Yo, aussi là. Nin. Pour bandola lanzate, bandolia qui a mal, qui a des gars. Pour s'abonner parce qu'il n'y a pas de s'abonner. Donc, yo soza distrait de gauche à droite. T'as la star, on a vu tout. Talanga wat. Té. Pasi na zanga wana ngana bango. Tu sais la raté. Soko di mutal. Utalinga. N'a qu'à vous s'abonner. Bonjour, bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes, hein, nos Gemilov, nos très chers fidèles abonnés à Gemidor TV. Bateau, vous voyez la chaîne de sous-soin, parce que Gemidor TV, fidélité. En tout cas, nous merci. Hein, vous allez toujours beau commenter, beau aimer, beau partager, beau s'abonner. Hein, en tout cas, s'abonner, cliquez sur la place, comme encore, il y a Gemilov, jamais déçu. À tout seigneur, tout honneur. Tu peux simboter un boss à partir de Suisse. Les boss de Ondinga, moté ma bita, tu peux suivre un botte de place sur la nation mère, ma bita, Ndinga, en tout cas, un botte de mère. Le jour J, moins combien on a donc le 21 janvier, dans le Baki, anniversaire à mon question, en tout cas. Tous les rabino bateau vous avez biso bino bateau pour soutenir biso en commençant par vous-même les boss de Ondinga et puis na mabita tous la mot d'ordre pour te bandeni masole kozala en tout cas merci na bino pour la biso na France na moni bongo Michael Molekela na Paris petit frère propre en tout cas vous en avez tous la masole pour le 21 janvier la bonne sanité merveilleuse la gracieuse on dirait qu'à Panama. Alors là, on a vu ça, tu peux suivre un beau tibélé, donc ça va signal. Joyeux anniversaire à toi, Lolita Tokoladona. Lolita Tokoladona, Babi Palanka, et qui t'y Lisboa. Lolita Tokoladona, joyeux anniversaire à toi, Lelo, et Zabon Kona, Motama, aux abonnés à Lisboa, on a vu ça en tout cas, Salonga, Ningizala, Sosa, il va Hello. Mais tout le monde a mis ça à Bissau Kitoko. D'abord, c'est une petite joyeux anniversaire à vous, mes très chères tantes, Balobi, ma tante Nangaï, donc, ma soeur propre. Il y a père, en tout cas, la personne joyeux anniversaire, tante Léontine Mokengaboka, en tout cas, joyeux anniversaire à vous. La bonne petite tante Emmanuela, tantine Emma Moke, en tout cas, tu peux suivre un beau tébélé, batangwala. Place pour la personne qui beau fêtant ou bien, et ça, Kitoko. Merci, Naki Technique, toi, ingénieur Patrick Minama Moulumba. Ingénieur Don Bernard, en tout cas, merci à vous. Les gens, nous avons un plaisir, nous avons un moko, il y a des artistes congolais résidents en Angola, des femmes toujours art, des côte à bota. Na elle a bachou mondé to lubara, baza art, bazo bimara Congo, baza toujours ba œuvre. Tous anaye, tous solanaye, na linga pena, muto to yamimba biso la chaîne présentation ça mi pas na yemoro pour les kitoko tango ya deuxième fois, troisième fois la chaîne biso moto ça les présentations. En tout cas, ingénieur tout le monde est invité à la tous années on a bon dia bonjour mbote na yo artiste ouais mbote bana Luanda chaîne propre c'est moi meilleur animateur d'Angola Amidol Fabricia le mois dans 12 ans kombo nanga Fabrice ya commandé Amidole taba waraba koma koanga na Midole ça nous va bien donc on a pour comprendre moi j'ai la manière Pessi bango ka moi avant mais tout sur la maman tout tito tous années Amidol Fabrice Valobi yemoka lobi bongo meilleur animateur net le babo meilleur animateur na ndenge Angola en tout cas tout sur la na to yeba ki meilleur ngo titre moi zo wa bi profeni ni oya zo nani oya bi mse meilleur ya animateur nyo soko depuis mboka o pe ba taleza ali autant ta ba kumba sur la kati boni sande kitoko makasi j'espère que vous allez bien monsieur tu en as bien de vous ça ina loin de terre ou tu pinale plana ba kin yebika ba biloto sala ba œuvre autant on sala ma bien et c'est un faux déplaçaka ya na mone kine benga yanga tellement bala na poussa na biso tata ali banda fo zongaka donc na meka ko zonga pour na salelo mobo ezo beta donc il y a des gars na yebi ki tous les ya yebi déjà donc tu na kin o faiki o lande de ma mwana etaki meilleur animateur na ngene ba sala clip na banda de sala clip yawa esenga funa sala clip ni susu na muta fula ngana
na nzembo wana ya Bénédicte vers citron donc yaza le roi charge mo bibala na ba clé magie donc nzamba TikTok so azelo no donc yeso aziki eloko no mbangu mamo yebani squatali na Luanda ndini ve na nga bayebisa ba komi meilleur animateur donc meilleur animateur na loba ya tina munoko na nga moko donc nga siku na komozwa ngo charge fona loba na expliquer abatu bakolo mboka mutu babenga meilleur animateur puis na ba TV na bango zo le roi leader chez Tekela pesinga ba pété to kadafa pesinga ba pété tozo na biso makoto ya donc ozaki na Congo okenda ko sa bongo continuité ya clip na yo oyo banek déjà awa par rapport ya son oyo kala mingi te tozo ngo déjà tozo clip na ngo son déjà et ça la bongo ba challenge belé ça pe na YouTube tozo mona alors no lingana ba abonné na biso hein j'aime donner to benga ba Jemilov ba comprendre Amidol Fabrice oza animateur oza artiste carrière na yo obandi masolongo wapi oyinoka ngola lobi awa mbala moko bandi mabango bima moko meilleur ou soit to bana masolongo na kimpa pour nous aider expliquer ba tout ngana masolo wapi ngapa na bulimbisa na mo ngapa na soda libindi moko donc na travailler trop bato ba travailler fort tout ça la moi yebi kaka so za na travail belé ezamo passe cause ba place mo boy donc là ça qui c'est que est capable de ça la makambo yo moko en dehors tout ça donc on a petit ya bana ba wingi na no mona suka wingi ndé makambo ya tchaka da polémique ibaka biso do ibaka ke faire rigola tazala mona suka wingi tout monde ba fait ba continuer wata mona suka yo le so yo mona suka wingi donc ngapina na mona 4x4 to nini bon na kulu ba pe bongo omoni na wingi ezaki na ba leader bango tu paré ba leader kusi le kula lobana ngami de est-ce que ba ki na wingi na bango tu baza ba leader ngasiko mutabimisa ngeza Doumer donc Doumer wana vetiti na Al Capone azaki dans la 4x4 donc panza na ya bango ipasalaki orchestre na ye akenda na JB après ayesa la groupe ne dona groupe vetiti na ngadi mnazalika animateur ya wingi wana vetiti na donc ya omuna générique na ye elenganyele tubwaka na vina nga selo scrum na PCB bambote tubwaka bisomba na titre elenganyele donc titi na Al Capone tanga longa na JD tanga ke osala move yo za parmi ba musiciens voilà parmi ba musiciens mwana muke makasi bon vi déjà mi fondela ka orchestre nga siku na yiko kokota na 2008-9 parce que wana déjà ba musiciens belelo ba leader et wana ba musiciens na bana bango timo lo be ate binda ba débat bango to wana to bomona na ba TV wana ba mais est-ce que vous avez image ya ba cri au boire ba série wana générique wana c'est belego na boka ba cri belé makasi ale utana mona yo oshamu d'Afrique ngano kokate balobi remplacé vaguna na jardin de dengo ya il paro koma kujumba na eva mere o makita kame tobina mboro maro elenganyelele mama ale utana mona yo donc ya on sala yo kwa ka bo selo so te wana sko vina ngaselo yo yazaki dans la partie na ya utaki petite nem saki selo kukanga mana petso to ta créer fort yo a respecter viatika ke pandine pour soi yaki na mamanga oui asa créer na boité mais neti mukulwane zaki ndi ezaki makamususu donc vesilo ya monene fuma bwaka ne ba créer tutuka luchi wana tonga na bwaka ale koko azosakana na koko na ye koko koko abosani nzoka lataki nde sume koko yo koko bwaki koko nelikolo sume yukadugidi koko ako yamba koko tako yamba sume bande kotalaki noki bamonaki libaba koko omoni makala bakakolaki nzoto koko nanga Olivier Zizika ndolo anglais na France pape taba place ko so ngana ota sko kote okay wana ota sko silo azo ya mlo wana sko silo azo wana titi na mto yambanga na ba masa na ba graba chanter ba yambanga elenganyelele mama sko visilo ayaka babilo mo ya tutuka luchi yakakika tunagiteyo bunda bitumba na dada mapasa mwana utunagiteyo beta na selo grame ale sokoko siama bana bawenda kuma nitiva bogila ngonga tuna yo siku moni vinu kwa zuba na tunagite bunda bitumba alinga muona ye koko zosakana na koko na ye koko tala koko
kwa mwabosa ni nzoka lata kinde sume koko yo koko boki koko neli kolo sume yukatukidi ya mwane ako yamba koko to donc na tika batu na qu'est-ce parce que ba série wana obwaki na générique wana titinal kakon na éviter pe ça rappelle moi ma caméra retour ça va bon retour là qui ça va mais ba série wana na lepi mona mukina omiye balonte oye balonte no sa yo na bwaka ngana munga na bwaki wana otanga na ngaba masa na ngaba yebi ba collègue na ngaba série ba série otanga en même temps no kinda bani no sangsa musique ele kutu batamo bwe titi na likaka na plateau l'extérieur na biso ba chic na biso ablo to tala o to ba 2009 bato ba découvrir mo ça rappelle musicien Mario ouais mais ngana omuno nka normal donné be na leda ba maîtrise derrière ba succès on attend wakala alors après parcours il y a Titina après parcours avec Titina na kinda ba na maison mère na saba 2 ans na maison mère donc OK maison mère okuté ba animateur ni na maison mère ba série wa pour maison mère yembi ba na okuté grand animateur ko brigade à Longwe na brigade à Longwe ba otu batikala kiana prince nangola iba abwaka bien na kutaka na kuté pe lobezo na kuté pa ambulance kiriku dodora ba série wana Levitique ba nani baliboka OK ba Diego ba nakuta bango bi we atikela nga bango na atikela nga pena bango na nini na tikela kana ezele ba série zamba tina nga zo oui zo ngopé sa mona miko na zimiko na bando travailler pour we raso azio seko yebi donc ngani na bwake wana we amone keno akatenga te azunga tinga na équipe na sala bi ba 2 ans ngam na bwaka loela ale karaba c'est la sorcière abologa kimai na mboka bakirigu mukuse ya pamba na mboka na bango ayene elevation na mboka bakirigu damba mona kimai babelela kinini lo yangyame lo ela alemela maizone nesusu ale awa tozali awa ale mwasi ya moto azati wana kutu Diego mtabwa wasko o salagi na podium tongo matibu ozani maker de burane ki na maison mwasanda kona blaberi basulie mbanda zete yangame tikolo babongo na miso abatwe sala pasi yangama awa tozali awa ale mwasi ya moto azati lokola tovandi awa mobali moninga de loko na bwaka oyo ya omoni Diego bwaka on chant kakol poza kina ba critère dans la 2 ans sono yo zala na maison mère attaque générique moko enda attaque générique moko na bwaka ete parce que ozana ba cri oyo na yebi mais na bwaka ba concert na bwaka na concert premier concert na nga elaki ya échanger premier échanger où rançon na beta père apesa nga chance wana père pina forma bato ngapi na zaki na bato na nga tono kama na ba série wana na kolaki tout l'idée de plique alingenga mingi ba depuis bazaki wana bazaki wana ngana mun kulunga pena ya grand star de plique OK mais est-ce que neto yoka ke na maison mère ba nimate ba rebelo parce que bino bato za mwase ba ozora ba cri na bino ba opesa bato ba likolo et ça mela ngopé bon et ça ba cri so bato ba bwaka kuna ouais on a le bit neti cri na nga Diego à part wana boza ba cri belé mais inutile totalement inutile vraiment ba cri belé yo moninga puna ndima ba ona kuta wana ya mapasi ba série wana pona yo mutaleka ka zarate malgré bon baza ina chance kolegeze lo mususu selon ngai mutaleka ngazate ngana butem dana bwaka danzi bon pe selo bo mona bwaka danzi parce que lo ne salaite que yo pour récupérer ma place ko matama 3e mois na maison mais pour lo salaki ki ngai na zwanini wana te le roi de la Foura zaki na programme nae le programme avait ezaki selo ba appel so ba binyu fuke na studio ba biso da ba kombe ba no tangama na ba kiriku ba masa mo bitukutana kuna mais elaika na tamo boye les jours na ngana ke bwaka na chant ya leader Kakol ndi na mona ki les jours na ngo programme échanger ki mercredi mo betumuna répétition ba ya pe termisa ndako tumuna ba bexe ba sala ba tester ben ça test na misu ça test yo ça ngana ça déjà oui receper na ya moniki mambo le kana wana na podium wana ndelo beso ba memaka yo sala doti asala ba vanti presse na kitambala yo sala ti yebi presse zo binso mama do wana ba biso tout ozana biso wana to tala kala parce que yo zaki wana yo travail ça mais ni le roi de frabinga ta yo de camidol bundana wana muto bon on a sous-estimé wana muta stratégie on appelle respect d'abord mana wingi omoni we rasona na ana ndingi afasona makamu si wana we hotela nanu lokula bexai c'est que no kese awa na go misa lo bezo tu na go misa prince d'Angola
Vous comprenez? Donc, bango bazaki le roi sur tel pina âge balé le roi mikolo. Yon moni we rabenge bon le roi baza mikolo, abenge bon na ndenga ki mikolo. Le bezo ya ko ya le roi za mikolo. Ya ko bunda na bexi. Yon moni elega ndengwa na mais so pas benga ki atali o na benga mwana na mukie. Inyenge le kana ndenge. Surtout ça sincère, yo sala wana. Oyebi ke rap wana joue bersayaka, oyebi ke vidéo wana tie kama biso za ba kingo wana mais même na bangola ala ba poto ko loba tie. Mais ce que la sambe aboui. Pour mater we ranson de vidéo mati. OK. Donc si we remo mati na podium vidéo mbala mo ke bandi. Donc avant da tant no we en mater té, c'est que biso to ba no pesa da makam. OK. Ya ba so on ngena comprendre ngo. Bitumba wana bersa mati babengi lo beso ekebu phénomène biso la le beso ke ba français phénomène habité français que là que pour na yo nani bena gagner kina bitumba wana presque ngola lo beso koto na nani bena ta sala ba mjoro wana bersa beta ba mutu ba ka oto ndeni ti mutu beta ba mutu ndi ba tsaki kati zaina ndi zaka liboka poli boka pe liboka ba bwaka kame ba ba mona makamu liboka salate mais suku landi liboka bu comprendre que liboka mutabeta ba on do nakolo ba wira linga ba bosse ba tonzunzu beksa jikana kinzunzu wira CP na ngo mais so tel be beksa boka biloko te mais est-ce que beksa ka na biloko mo buye asa biloko bela yiba ka wana ba ki donc tellement ça de mais so tel isa bina ba critère oyo ko pesa énergie na podium neti lo bezo pe loko esala ki bongo ko zala ki no eloko ba zela ki ya monti ya yelaki vous comprenez tantôt le roi de la forêt c'est benebe te crime ko boye fala kota ya koti ba biloko mo donc dans le besope place wana na mintu na ko tela na be bexe on ndeta BTN na lo bezo oyo ko tele sunde obi bien la ko tele c'est la vérité te comment c'est la vérité za de quoi ni na on ba bui na bina ko tele ko ba tunde ba tala vidéo wana so na très bien on a vous mena za ka place ba dunia so baza et puis de yo mona que la maison là directement bien ça on met le roi appelé silairement ba du place donc et comment qui directement vraiment te le roi on a PCND be simba mo chance ndé ya PCG ni ta PCG kama mo gêné boboaka. OK. Donc ils a qui parce que on confirmer biso de la musique qui se comptera et puis na répétition on a toujours bersa yaka vous confirmer biso que moto bena zaki mpepe zalaki parce que bersa dans le longo la la moto mona chef kotiba mata de mona sous presse on la bimisi mouchoir mo boye on ba bima sanduli wana ba bima sanduli en vrai di ba masana tu bo landanga so za kana kiss ba ko so ke no ko taba mambi ko photo mo na ba 600 donc en vrai di vrai kiss ya nduli ezaka travail ya muntu à part ça tant bondelaka mtamtana be église ne le be église comme beleti ba kimbangiste catholique ba mwali ba musulman do yo moko puna place yo ko ko bondela nzambe nawo nditsinga na bondela fort na tanga bible fort do na ben jour wana kutsa na zo kana bible yana na prier donc prier na ngaka wana na ko sala ba pison ba nini tout ça ba apocalypse na nga na ebi kende na tanga bongo na comprendre déjà vérité mo boui prier donc qui c'est la vérité ba ka nzambe ko nzamba za mama na nganga ko internet papa kasi ngapa yo c'est la musique on a ko sa tena bien tout na banda musique ici kama masana ya tuke ndakwa nganga mo boui na ko ko sa te uba nini tokuta banda kunyaso ya mona na opé mais na mona na ngabina kino ti abina ba ko sa biso yimo kutunga ngaso tali omoniki ane lo malonga ti sku ya peso nini uko banga ngude ko musingu susu yu fubwa kanga ye do mona bena ko des años so yo fana na maison mère ezana mo ya 100 kis ti we en son ano nde mona yino wana mana chrétien asambela ga danzi ezaka mobile ma pasteur na bano ya ti na kutila wenge sunde ti wana pena pastor obumona wana e bible donc yo monde suko yena makamu ya bena mise mususu mona za ndoki mona bakange ndoki autina ki ndoki nae na famille na bangwa yena na musique donc masala na butu vous comprenez abimisi on school na ni donc ya wala ba musuko mona ko kisite ba musunda za ndoki kisi ezana ngo tena bina na kumwa nzambe na ebiti les rois de la forêt passer na qui ces amis il faut tout ça ba vengeance mona ba na ba international nde to mona ba science quoi qui c'est la science donc vrai qui c'est la science sans science wa biso ya Afrique papa tiko lia pa olia pena pa donc ndetinga na do na simbela ngelo ti metale bila et déjà donc comme on a merci beaucoup est-ce que kolonga na maison mère ezaika po yo mona eke na so espace tena kenanga ou soit moi comment bende te yo rappelle mo belekana ki o sepe to mo ke nit kolonga na maison mère eza na comprendre le mot que atobetino pa we ranson te obima pe
Ah, vous comprenez Congo. Na comprenez pena ata na beti na pas le roi de la forêt te. Na sai da ko sa mona hôtel ba masa ba beti ba fabrigas. Ba za pikuna ba siksi kulika ba mise c'est la capo ba ya ma do kinda. Na ibisozo le roi c'est la capo za kina siksi mu kulika presque ba mise bi ya wewe. Kamaka. Wa na mona kiza normal na rubi ata rubi no mundi wa to beti lo mu kana ba shomi. Umuntu bashomi bana siksi kulika ba ya bi ba le na maison. Beti ba générique belé. Sina mona epiki no te le roi na bu na ko kina bi pas de plique. Nana talana nga afula nga ata na sima de plique na rose d'autant depuis qu'à l'omwe maison mère yo bozala ki wana d'autant depuis qu'à l'omwe ni maison mère nga na kende na pas de plique OK pas de plique OK pas de yo za ba génération liboso oh ba nene de plique tonde na za ba génération liboso ya album de plique ya ba génération liboso pena ya album mais ça fait na roloba na deuxième batu ya kuya mais na za première génération il y a liboso il y a générique il y a sans sabon dans le par rapport pour ba chomi bazari pas de plique chomi avant kende pas robino mundi allez pas de plique pas de plique ngoko na ndo kama chomi ndinga boka danser mikolo bwe mais pas de plique azaki ata azali na travail été mona ba depuis uta finga rae donc c'est ka fongwa mi bazaki na ba karashika OK bazaki na ba karashika babwa wana depuis ka finga bango nana pour ça générique ati abuzo babiso na masamu samuna ya msebu so ba série n'est pas de plique eloni oyo yaki na ngo soit dans générique ko boraki eloni zaki fara pena o betara ngana ba papa wemba na ba critale bele ba nyongo c'est la tour extrême ngana ba nyongo ale ni ne boya nyongo iboze boya nyongo baba boza wapi ba mama ngoya o oni ne boya nyongo iboze boya nyongo ngait yo msebo yo boka ngo ipa fabricaza wa kasi na ngait ataliki aboki be kra mundu taboki ngaya ebi ba sera yo solo bana da mwaka la yini na yo ko ba lelo wa yo msebo fabricaza mun musamuna nazana ayiba kina ngatale be azana mu da akopia yo enregistra ama sana ngata bakina ngatale be limsuti za una ngobeta mwa mdora ulube wezana mu normal temiza ngaku beta yanga ngai vérité kaka nana blogu oli papa babo igondo babo bomona papa wemba de papa wemba kuruzeti wo umuntu ngana yana blogu ya ale mwasi na bala lula mbongo yebo lekipeki toko minyuma na moniko kabona ngana il faut na Suleiman que premier prise kotisa bimisa yo nyapule kutwe kosa tarabano mono yo bayaya balela ye kotisa petit yo rigitule ngalela ngo jogo petit yu nyapule kutwe kosa yo donena once could work once could preach logola gidon allez balola yegido kumba yegido so ba kilo nyoso oyo boko pas de plique mais qu'est-ce qui a fait que générique bino bo sale pas de plique et betate koleka kabongo oyebike kabongo ebetaki avec ba karashika ba beta kabongo penda et puis ça mo makambo on est dans un signal l'idée mo comme on qui fa fulu lo no se fula ma il est pas de yo ça no musala na mais il est pas de ça non on est chargé mo l'idée OK biso mo na ka album na biso ndolo be beta tena kamu album e beta ba be ba chano baba bolingo za passion bolingo do bo beta alors là ça comme là bika générique ça animateur na ça na ye wana na bi générique kwa nini na bon kwa nini biso depuis ka boka générique wana na temps o sentir héritier wa tana ba binisi générique biso du bagara ba komba wana o sentir ba komba ya ba animateur wata contre ba bisundi vous comprenez ba wana single ba content parce que on dit quand même kabongo nandima ba sa musala très bien nandima ngo ngai yana petit na ngamu bazara na bwa kawana jansi wa mwana nga nandima ngo kuna mwana na ngamu bi ngapi na lana mna former na eteno kesa diplique abumana na ba masa na do mwana na ngamu tanga kombo mo bo wana ya karashika za moko ba artiste moko ba animateur to yamba déjà na Semidora plus de 3 fois bon artiste karashika ou soit dans l'unité de l'animation karashika c'est bon ouais karashika c'est bon tu bois pas de plique boire n'est pas de plique travailler bien attends animateur masala nga boire bien OK
ouais parce que les musique to ali bien na Luanda asa na Luanda pena yona nde omona siko ke Karashika lelo akima mpanzi na bino akinde ba fonder mbonda te que kuneza troma mbonda bani tout ça est-ce que mona mai asala choix bien to ojijara pe mwandenge ah bon place na éviter c'est le monde mona ba faina ya lu kwangala kumbeta ba mabele lisi ya lu kwangala kumbeta ba bukechu ya lu kwangala ina kumbeta ngai omwekeza ata featuring mais ngai na komi ko beta boy bo place na koloba Karashika ni team da fula fondete ah tu da yim da fula fondete kuna mais tisco doze la pa ini ngare bima parce que nyanga ndé c'est Karashika pour qui bena doze le bima total nyanga ndé bimite ah bon yimwa ibinda sale shwa ni ngala koloba ga iteki masa na to travailler pour ndeti nga fonde avi na nga ya ba Luanda na konteka mise na Luanda vi na nga Luanda ndi ba mise ne so bazel mais ya kote soki na te place moko wana ya ba fort wana te non na kobeta ne ka fitting na ebite so Karashika nda commune kuna ndenge amona est-ce que na miso ba ba camarades ba sena bonko jimo kuite buya na Luanda awa so to lobi keza na musicien moko oyo akota studio na Luanda awa abini sabat na Luanda to akanga Luanda o soit lelo pe so abike concert mombo izaba la posa musicien mombo ya bobete logo ba pe abini na Luanda yo pe na tant que moko ya ba créateur tant que moko pe na ya ba animateur ba saka musala ça va o kuna nani parce que na yo kezo ba fonder na ba ndenge mombo ndeti kaka na lobel fonder ma bete na tieni na place ya musique na tieni na musique mbonda OK ya na musique mbonda so de tiba ngona ndenga mbonda ya kuuza na ndi lowa leader na bango na ndenga Luanda na mbonda Castelo la mbonda te ona lobi na tani artiste na nyoso fonda kota studio awa abeta générique et beta oyibe mon sina ba kongo beta na ba poto beta ah ko beta mun go beta fube mun ba bi jeriso ba artiste tout le ba kolomboka kasi yango na tawo mambo wana fo utala rozita bosola mambo ba jeriso ba ni biso za kala ba fonde to kala nani donc mondo za beso tena sima caméra journaliste mo biso mo baza wana yele mkana ba jeriso ngai Amidol ministre de l'ambiance ngai Amidol ministre de l'ambiance dona Luanda o bo mesa na pe kotanga biso ngana beta ba mo be marteau wana nazoko sabino te tous les yaya ebi marteau tous les yaya ebi kasi nibi dans la plateau attendez donc quand ba 8 heures parce que majo yo omoni kope na ngai omoni magelo yango de kope na ngai majo ebuka ba mabange kweza ba mire dona koloba boy olina loba vérité pour na fondete omoni ko beta bakobeta foto ka fonde tina ba TPA tina ba TV Zim tina ba radio bakobeta nguna kaka camarade mongo ya fonda beta kana ba aza DJ abeti ba marakana ba ni wande kobeta te wana lokwa ba camarade na biso ba DJ ba beta kan folo ba DJ ya Luanda oyo batamangala ya baba babeta kape musique ya fonde ndenge babeta kape ba marteau ndenge babeta musique ba vena biso trip ensemble donc eza pena bo boto mona ke toke ba fête à part ça suna bina tangelo musicien moko na Luanda menga na ko sepesu ba ka de trip ensemble na cuisse de poulet o ezaki ba penga ba osani ubu ba sala de ni trip ensemble beta album leader Luanda beta album voix bika yuka sku ba titela emba ba vena biso kabongo emba ba boss ni su puka ngape na ko beta ko yembeza na ko yemita ni to suna makambo kasi na zone ba kota studio asame ba clip to mona na zone biso na défendre on kitoko makasi mais ko sala ce que lelo bezaki o sala lelo Luanda ebike misela biso mo boye sali makambo papa Félix on a 2025 fondé à beta na bata ba fanfare comprendre fondé musique ni à beta on fondé bata fanfare très bien vers diverser les bata ba fanfare oui on dit vous êtes OK ba faire na trip aloba mo abakino na tele mission mo trip aloba pena bi batune kama makambo zo tuna o na mona ka lobelo mo mabeti acha pena fondé na place na ba diverser ya fondé za bata ba fanfare donc musique ya fondé so ngo kango bien fu bengi so tuzara problème pina minute to bangela to ni muta kufa ti poso muta kufi wano mona fondé beta
Vous comprenez? De 2025, il y a Kobela T, d'autres. Boumara Marbela. Si vous avez Bela T, on a pu fonder Habitat. Si vous avez Bela Goufa, dans un biso, quand vous avez Bela Nado, parce que Nado Zobetate. Merci à toi, parce que tu es tripason leader à Luanda. On a vu ça partir à Miki, il est un tripason leader à Luanda. Oui, c'est un cas, mais tu as Zoya, na zéro Zoya arrêté. Tu écoutes la gaga. Surtout comme ce qu'on a place sur un tant on l'équipe ne peut pas dépliquer. Après, moi, on a ma yo. On va peut-être la l'équipe n'a pas dépliqué. Après, on a ça na parce qu'on a loin d'expliquer tout ça, loin d'autres travail na na. Ana ni autre travail. Parce que comme trop, on a pas chou. Très bien, on a un téléphone na raya. On a nous a appel na on binga na selo boulot kito. Ami tout travail na banane. Bon, na minute où ndeskuni na vandi bino tout ça appel mo ba tu binga pas artiste bouton na si bat bayebi aza star munene bouton autubita banzi munemo awa obada jama abogumbi de sengalemba dosh don obeta panete autubinde na zande bo abenyi nga fudo sanelo mu ba parti ya grand bassiste na biso Kimbila Malosi yimta a contacter nga bouton wa yemande mona azaka pena la biso mo bata ti yazaka yazanika côté wani utuma mais combat bouton ga yazanika bouton très bien donc à part ça cheteke la mta fulinga nga pina cheteke la lwa nzamba wa misenyo sangola kulika na tant autre chose que ba misenyo sangola che ba nai on tanga ba gérer son la carte na tanga ba gérer nati gérison cheteke la lekio gérison cheteke la lekio oh yo cheteke la ledo yo nani otangi jamba sunani bango tu anozumuna na dona zibisa bango tu donc onga kingani oba matia da mai bonus cheteke la lekiyo oh nazo ibisa ot ngabobuma mon cheteke la na zuwa ngapena boye cheteke la mtano baga mi don meilleur animateur en ngola ti oboya ngondeni donc tango nga ba comparo nona nga fuli kana ba chaîne wana fusa makamu wana sali fuki beta pena musique ya ngolo mati pena avion de cheteke la zuwa ngami do toke buke binisa bato ya nini parce que yo mata avion cheteke ko ngena nditi baba ba odembi no afui d'ici Vinduki tous les provinces en Angola tout na l'idée abi merci de monde sanga tous les provinces en Angola parce que on a yemani fort na avec yesko travailler nini osala gani masation ngala to wa shiga pende cheteke la ma maison kuizambela mame donc nabi ke boro fouye bangoza jemo oui ya sira kala donc on a cheteke là to biti 3 titres album super ensemble bon mona da awabisa banzemu moko babalola nga loketo baba yokyo to koto bana nazana ngoni so dide datindela nga ba jeniki na telefone mena kuyu kusongo batu wete umenge na kuzu na okisiyo do wana bilogo yimuka zo bimisango anangola ba misaba musique moko donc dide chitegela za grand pananga azoka papa wa yaminga na ndenge ya Luanda nena respectaka ba déplique na ba Congo ba Wiranson ba Vetitina ndenge na respecter chitegela na l'idée qui au Kadhafi na tubwa kile génique ngona na ona telefone si na usanisa bango za kia Kadhafi donc ile kuti comme ça nga na ngola au kubeta no panda ni obeta no chitegela za mtema mabeti do chitegela bana nga amidol suba benyu kende sa musala no kitoko isi ba peso kaka mbongo na donc esika na pena mona nzambe sku place unaza na mona ka nifunde nikingani nani na weka bina fandi nga pena bwe faleli bango bandi makanga muna ngani funa ndima ka bango sikuna kundi muna muziki ya bar nga mnazuli ka batepe ya bazimbu kobini sabatu kwa ba igor waneza pasi yosko sala nga sikuna sala yosko kinobini sabatu na muziki ma belelis tout teza pasi vraiment teza bila ba polémique on na oboya nga to ti 2025 atuka mula sika ma ka moni kende za ba pele mo ba bingenge nga nazana mtu ba stress na lwa mwana mwasi nga sumta benga lukina kali kamu pangu ni bushinga mama tete kutu nazoka pele mo bwe mama nado na nga na fonde ka ba ebisinga uwa mise ba mu wila nado no ba bikutu nado ano suba nani basala ngo suba ba mu sela ko ka on la plateau o gaga to yamba ko asisa so fait devora gasu ba ono ba subende asisa so fait devora ayaki awa abwaki biso nado yé pas à chanter compositeur alors il nado ezelo yé mutasala mo a composer bana lwana bino mo bo mona yo bo ki na version parce que yaki na ninga oyimba mais devora azarande fan na ngati oui bien mais bien fan na ngani nganga maka ayaza fan na ngati bon chanteur ya lwana fan na ngati fan na aussi de tout le bida yimbi nado
As une personne soit posée là. J'aurais pas non. C'est que yo qui ont côté tina mi quoi. Donc il connaît et côté lingue pour ma dévora. Donc mon pena que faut aille marana dona. C'est la personne nous. Na sombeli nyado bilongo nyonso alingaki likamboko kamwa nado akomi mobulu nadoko panza makolo nadoko bwaka makolo nadoko panza makolo ya bakeche na somba nado akeba baya ya bafongola ye Facebook na TikTok pona réseaux sociaux yebana nado mono ya enveloppe bafongola mukanda baya ya batanga deja kalawana tulenge yoga nado akoti na chambre panzine makolo yaba keche nyonso moni basombeli ya siga nado bakaye na mbetu ya komo panza baka yango ya kaligile ya français ou bien cartonné nado bakaye na kimbuta komo bebisa bafei nyonso eninga bezaki ye yango zomona mboko yo yepumbwaka mboko yo baba et de vous ça merci beaucoup avant de s'en aller ingénieur Patrick c'est la vidéo ya challenge c'est la vidéo et d'abord challenge voilà ben vex tout le monde a bon ben azawana leader Pomba Zali artiste bele ba challenge déjà il y a nzembo ya nado ko ta TikTok en tout cas je n'ai pas lancé les biso to son après to développer ngo na artiste na biso Fabrice Amidon merci Mamunios l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo Sheridan la chaîne par excellence Sheridan Nye Sheridan Banangola Jemidol TV Eza na émission Yamakasi ba théâtre Yamakasi Lelo, libeba, lelo, libeba. Balobi, l'aura bien, bagage bien, film bien, information bien, awa. Bo s'abonner. Tala nga na zawana. Boko mona ngande bolingaka nga, partout bolandaka nga boko mona nga. Jemidol TV, Kende Liboso, avancez. Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msesute. Place de Jino Lanzali, Soso Mobutu Azali, Batu tout bolinganga, na opi bolinganga te, bo s'abonner, bo za décider. Nous surtout de ça awa, ils sont super canon, ils sont super barbara, ils sont pour ça maki. Toko makasi bande kunengai. Baba de Yonjinga, udu sere musene yo kitoko. Shemido na sombeli nado biloko nyonso alingaki likambwako kamwa nado akomi mobulu nadoko panza makolo nadoko bwaka makolo nadoko panza makolo ya bakeche na soma nado akeba baya ya bafongola ye Facebook na TikTok pona réseaux sociaux yebana nado mono enveloppe bafongola kanda baya ya batanga deja kalawana Jérémy Maiken Jonathan WhatsApp agence danse nado akoti na chambre panzine makolo ya bageje nyonso moni basombeli ya sika nado bakaye na mbetu ya komo panza baka yango ya kaligile ya français ou bien cartonné nado bakaye na kimbuta komo bebisa bafei nyonso ya devoir bapesaki ya yenado omonina mizigana ngoma Afrika na sombeli nado biloko nyonso alingaki likambwako kamwa nado akomi mobulu nadoko panza makolo nadoko bwaka makolo nadoko panza makolo ya bakeche na soma nado akeba baya ya bafongola ye Facebook na TikTok pona réseaux sociaux yebana nado mono enveloppe bafongola kanda baya ya batanga deja kalawana Jérémy Maiken Jonathan WhatsApp agence danse nado akoti na chambre panzine makolo ya bageje nyonso moni basombeli ya sika nado bakaye na mbetu ya komo panza baka yango ya kaligile ya français ou bien cartonné nado bakaye na kimbuta komo bebisa bafei nyonso ya devoir bapesaki ya yenado omonina mizigana ngoma Afrika
Merci beaucoup. Voilà, pour tout le temps, les artistes Oyo. Nzembo na deux wana na siku moja ngo komoni pe artiste plus de poulet passer là on peut challenge komoni ni eza wana siko to yebi te tolo banini na fait des fois faut zonga awa ben stime ya boss de nzinga kinga kuna go répondre to la rama me kotawa ba kuna go répondre des fois boy nga midol na banga rati nga na kuli bato boguli ngenza ba kamera na ba koko donc nga pona manquer muntu na mona na ngezwa pas même tembele mais sous la lingi yo mwana lingi yo donc na lobaka ki devora asepende na nzembo na nga ya on pesi inspiration à ça la vocal na do pas sous ne pesi mususu ko uzwela ngo pas on pas na nga na ebité na do wana fala tsata nasi mais na do ngam na créer na do na za suna biloko ba tosita to za na do kaka et puis que na do to va avant la kit oyo alobi na do ya koma mwana na ye donc ane sili abengi na do abi ko pesa nga rapport ya mamunenge sili relator ya nene sili ya kala batale to boti na mwasi moko yo pe mwana ko na do c'est que to boti mwasi moko c'est que mwasi na ngana fa expliquer nga bien pour mwasi na ko moni tosi to botaki na do. Est-ce que Nado expliquez moi Nado on solo bani parce que na koyembe maman est na moi si na ngakomone tosi tosi bana wapi bana na ngai tosi bana wapi na kobima tena lobango yo na mona bana tosi bana wapi tanado alingoyo gade mudubeleka donalo babu expliquez na maloba na koyembe soni mabe bagazi Nado amona oyo alingi classe te amona oyo asenyi papa na ye avant ya tanga basumbeli biloko nyonso po eza ya sikasika oyo bano batanga classe na volonté ya baboti wana Nado parce que père na sombeli biloko tu ya sika basumbeli ketch ya bien na oja enda mais chambre Nado so koti yango mona bena Nado apandi makolo nini ya ba ketch basumba geti nyonso ya sika kutu etikali tosi fallait aye cordonnier abamba de makolo ya donc kodoze ya cordonnier bamba ka makolo wana ya ba ketch nyonso ya bebisaki mais cordonnier ba bamba ka de makolo abamba sandali moko akobamba pena ketch wana ya gauche pasuka donc iloko yo yemba na nzembo wana parce que biloko biloko na Congo ba kangela ngo parce que ba biloko ba bino pe bien Congo ça va conseil Congo pumbwa kati mboko zo be pumbwa za ngona za Congo nyoso mbali me Congo pumbwa kana zo ibisao nga mbo nem su est-ce que sansira ne sala bien est-ce que bango balinga pena musique na biso lelo to avance ose ba ndenge olo babongo yo poto bimselo ko kala mingi te atote ko kasi nga na zolo babwe po DJ Momboshi bakanga gena marambo wala Momboshi alikuwa pipeti na nga kati donc nzembo na osobete Nado Momboshi abinga nga ve il faut bete lo mo boezala na ba vitesse na biso beta bo mo boye merci beaucoup bete lo mo boezala na ba vitesse biso to beta baba Momboshi aliki alinganga makasi fort to sola fort na PCV na betisko ki Momboshi aussi na bêtise qui bomboshi après na ela bango kirebo merci beaucoup hein to kende ya sur émission na biso mais balobi yo pe sous super ka mana binget ka Bill Clinton nda pesa ka ba cri on da pizza Bill ngana ngeno bila pesa nga ba cri tunga ni na bana ko pesa vi bila ko pesa na mama animation yo boya Bill Clinton tina boyi te tina mo ba la ke Bill pesa ba cri yo pesa Bill ngolo ba bona boyi siku na bien ve Bill Clinton na age azana ya ko pia on se ne ndangwe bila ko pesa mutu krité. C'est impossible, il faut que tu aies une place. Respect à tout le monde, bien Seigneur Bill Clinton, si on a fondé le père, na golo babu. Fondé le père, mais manga pas Bill Clinton. On a des amis Bill Clinton, on a cri, soit on a craqué tout. Soit on a craqué tout, il vient de me faire ce qu'on a. So relation ni go ça, on a Bill Clinton. Relation na vie na ngezaka ki ngana pi petit na ye naza ba bill na ye ya lobby ba super ko ya lelo ya ba création ki danze donc nazwa makambu déjà pas Bill Clinton na vie on a travaillé na génie ki umela ba cleaning oyo pesa bill bila kwa kape binta moki makambo ni yose botika koloba ya bila sana nwe tango ya bila bandani yose bozalaki wapi banoyo tango ya bila zobeta mindule bozalaki bafane na ye boye na ndako ya bile habima boleli yangi ya mafulo na ndulo zo sinye yo mana bile bo sinye Kongo bo tiketa zo sinye ye yo mama
nasino babor moko pesa beta kishibya mukuse ya kwesi chombo gumba malokota lokota chombo no yeyi mwana wowo mna pesa vile kibili yango mwana nzamba mataki kuna na ngomba ngologote akutani na satale diable sadamu yebisi sokoza mwana nzambe bongola libango yekoma miliare yango bino bani matere bomeka kande bile nzambe na bino te sino vraiment lelo boko yeba vraiment ndenge nini kina salida ngwe na sala wato binaka ezalu yalu Yo na yondo pesa so kimaginton jatelemi ya beleli bato nyonso bayebisi wa ezalu yalu nzambe vraiment ezalu yalu wa ezalu yalu ate ba terminaison na oui pour Vebillington azaka bon Vebillington soit bois qui crie non c'est que oui créer c'est pour pesi lu ba kitoko ya on Vebillington a benga na ka baba tout ala bi amdo di fuzala na nga pour VP wa pina petit na nga mungu ya argent donc na le wa argent secret ni donc na za ba samouraï mungu ya kutambula enga na soda pena samouraï ya kadi ya vina nga Billington na ndima ve Billington pour sali bela za grand animateur parce que na nenga animation na kompoto chité na biso na nenga animation na Congo si faut ça la biso classement ya ba animateur pena donc numéro 1 pena animation na bato ba binisa ba msubi ya zatile lo ba msubi ya tila biso euro ke na oneni na le roche na première position na animation na nenga Congo pisco za congolais pour moi ben na molinga na ba pisco ana makasi na mona ndi ba mélange na ba boaka mais ya classe bon na Congo baya ba kuma ngwila biso to mo ko place bon na tino ngamo no mtaliboso ngano mtaliboso na nini kuna mona wingeti na boka pa vetiti na mtaliboso yo mtaliboso na ndo yo mtali kolo yo mtoli ba neno ngamo kunanu akwibina ndutanga omindi mina yo na mindi manonga kutu ki bien kuso misalite mabe fort na kungwana Amidol Fabrice na kungwana ndiza la wana ka Amidol na mtaliboso na zano idola Billington donc tout ça on fait Billington monseigneur Dangwe après Billington kana kumwana bomo nana yana Silos Scrum c'est programme après Silos Scrum na bomo na nizana brigade ça embati après brigade yana vina ngabwa bien mais ce que voit ici là pam Roi David yindi school abwaga Roi David kama akimanga na poto oche sino makambo nati puipa ba animateur seloit Bosco ba place limite omuno comme ba 5e mois mais j'entends ici ici mazate pardon sun tubando kindi bungu vina nga janta sunati na otsa susu awazi kwa bwaka fimbwana Eclipse omona na logique na je sais ngana leki na bwako yo tsai andeni je sais ke bubwa kana onti je sais que na bubwa ndina obwa ka pena je sais que pena je sais ka bantu bwa mama kingani tsela nga pondo madesu na nini oyo ya bwa yema mapondo ko lobaka lobaba kriba pondo ba banyini tete merci moi la cause aurait mambo merci moi na pe a débrouiller ka bien mena ko ti bona ba génération na biso ti iba fula ende ba viba we ka ba faire bani ya omoni aleka ki biso na ba succès et bon ambulance est-ce que pas votre vérité ino tangi no ndini ngana pusana ya kuba panzana beta bango no banu tsesu andeni nitsa ambulance na botsa ete azaka jeune ya obunda lokwa ba musamuna ndi ba masana ba obunda merci à tous dans la biso wana Fabrice Amidol idole na yo na animation bena nani bilga bon to bena inspira yo to na kuma nzambi na kusati ngano na afa na musique oyo eza urbain suboki niance na nga trop de kipis quoi ba pis quoi to ba bimaki ba PC mutu tout faut ko maka musicien na lukuta ma bêtise ba vina so ba grand prêtre quoi ba fali ba star minene ba si wana ba pis quoi ba pis quoi ba inspiranga surtout au travail après na travail sco na za mutu na linga na nga Billington donc na ligne Bill par rapport à ba konsinetane maburiza bilina nosta le babilo kwana ndinga banokini mena ba sebe na biso na nazaki fana mutu te ngapi na ninyeka bango na ba so asali lo mobe na moni ki sel mo ilo moni yes mo pop ndi na ndolinga mena linga Bill pena na brigade Bill brigade c'est le scrum
wana pena bavie na nga mobe ya 4 quoi. Merci beaucoup hein balobi c'est la première fois tous en a artiste na biso Fabrice Amidol hein, mais c'est pas la dernière fois je crois émission oyo ça bon plaisir hein na boss de Yondinga tanga oyo kapena ma oyo Amidol a bimisi awa en tout cas na bige mamba bien et ko ya bon na sima nga na mona OJS nga groupe na ngana WhatsApp ya OJS yona yo pesa mon message programme na oza na mikolo yo kebe do programme na ngeza nde na yebwe 5e jour na nga yango na kati ya Luanda na olandela nzemu na nga na beti na lingi na distraction te nado donc ba comparo na nga beta peloko na yo esala nde muninga esali so nado déjà bima nado yeda na YouTube audio za na so beti Amidol Fabriciano nado sika ozwa ngomba na mozo na audio wala ozisa pamba so clip siko ndeza boeti na date ngana bota mabonga na bota mali 66 donc on tanga kwa date na nga pour ça 2025 pour ça moi j'ai ça la moi beza bien mais à part ça ba programme na ngeza ba leader nyonso bangole bana pour ça na ngai pour na ba conseil za libanda donc année au tokoti na moni ma nga to ifungwa mi kitoko partir ya très bien mais ba massa na ngai pe ba ya ba leader ba beta ba bar ou ba linga na ou ba la bango so tima kamno anje au mona nga leader ba beta na ba bar kana Luanda tous en clair ba beta na ba bar eza ba salite za bar ya ba beta na ba bar apa ba na ba terrain ba beta ka terrain tout monde na terrain mal ya leader mo ba beti nada ti wana faut tout dit la bing sinda bing ça va cuisse de poulet a bing ça mais ba pe seulement contrat mais nada c'est ça passe aux îles on wana faut ko machung le ba pe potiki le wanga ah faut le ba bena potiki ndinga na yesu ko bena no comment le pédage comment le ba potiki de Brésil agora vou falar português bem todo mundo tem ya donc et kemba nguti donc Caroline Isabelle ya ba bi fêter la biso mo ya Amidol TV et ça lui un plaisir Mariana Rebo Aurora Mariana Rebo hein à partir populaire ya ba bi yende mutu asali que tous avons Amidol Fabrice Aurora Mariana Rebo mama te belé mama sa série mama la Anna tu peux se mama te belé ouais de mutu donc j'ai pené en wana OJS et staff nanga pour ani na préférer OJS organisation des jeunes sages pour Vodor Azana 5 sages voilà groupe na WhatsApp ba tchango poa ba tchango poa boss Lumona de Voandu respect à tout na Riki Tulenge diable ballon job na ebiso makambu tout donde kuna watu za na ye donc ti si o papa tuza out tabe équipe ezobenga biso diable Riki Tulenge ba le na mabele rompena ba ya biso ale Riki Tulenge diable ballon ata coup franc e kokota donc Riki Tulenge na mintu toza tobeta lo kwa ba Messi lo kwa ba Neymar soko tika makamu na anje omoni biso to ye wana donc bana Luanda nga Amidol na lela bino fort na mesana lo bato te na mesana ko yemba kwa moni kaza prêtre alinganga uti makamu na nga na sutukela pena bato te donc nga pe na sutukela bato ndenge na nga kwa moni ka danza ti makamu na ye wana omona pe biso pe na roya wana mais uno singa kana ba massa na ngato so za musicien luka o eza pays te geno ya ba vantir eza pays oyo ko fungulo pe vision ça série te esprit lo kolanga yebelo olingi o salama mwa bien so que te esprit te ozaka na sima mutu ana pena yo bono mela na bino ba nini wana donc ba nomela ka ba ji donc ba nomela ka ba respect à tout na dollar pour tout star agondo na pesi dollar pour tout mbote na pesi JR sa majesté ya wenge na pesi mbote à part ça na pesi Favelas moda da rua Fabiola na Mart star muneni a parmi bato ba pisto nanga na pesi mbote ya tout alors na pesi bana mabombo ti bana palanka maman abotinga maman tété divav la père nanga je salue vraiment donc maman sana boza calme Amidol na sa mambo be na na sana Luanda tiskuno na moni mutale kingati yo mona OK na bien. Merci beaucoup hein to suka na yo bena o sarana lo bango. Merci hein to sepele ozana yo artiste na biso Fabrice Amidol en tout cas et ça biso kitoko to zon ana li surtout développer to beta masola nado jour ana to beta ka masola nado kaka. En tout cas message eleki hein ndeto lo ba toujours Amidol TV balobi une chaîne YouTube pas comme les autres hein l'église au milieu du village hein biso to biso batouté
pour te lire à Bembo à Batouté, à part ya boss de Ondinga, balobi en direct à Suisse, na Mabita wala na biso tuka artiste amidol lié la femme Sobolamu. Merci l'équipe technique toi yinango balobi ingénieur Patrick Ngirama Mulumba, ingénieur do Bernard Wazari qui on a staff nyonso Gemidor balobi baro etondi. Balobi les représentants valables, ingénieur Guilhem Makambo, Aza Awa en tout cas ayoka midol. Tebi ke marambeza bien, to bosa une PTCG na biso, Isabelle Caroline André, yebena zawana le la yota la biso, eli marambeza la raya, to zabe kuna na Albertine Rosetta Temuka. Azawuna babi portugais maramana ba gérer so banane, il faut que pas le robi portugais ça va. Na sou repete mon message pour la portugais pour anotara déjà aroya. Portugais c'est valide. On ne peut pas quitter. Na ozala suga, le robo besi mo blé. Bon ça ne peut pas lo mo be maman la minute essaie lo. En tout cas, merci na bino bato on a biso Caterpillar la rose balobi. Azawana na biso lelo peut-être on peut être sur non ba biso waza awa. Te vite c'est pour anini. Est-ce que makambo ezali bela donner non. Ba faire pesa donner. Pour l'équipe nous chez Mido le kiti na télé awa. To c'est pas c'est pour anini en tout cas. Merci na bino to bandeli balobi. Le 21 janvier, ils ont anniversaire à Mokesho. En tout cas, pour ça, la radaba vidéo pour le 21, on a des terobaïga à tous là. Ma bite n'a pas de haut, sa consigne. Tu peux te refléter ou habiter tout à Kini en bang. Tu fêteras l'anniversaire de Zong, c'est Kini, c'est que moi Soudaf. Tu bêtiras à tout aux Zong pour le 21 janvier. On a des cas marambouizali quoi. Bino va te venir à Bisso pour ça la vidéo. Au Tina Masule, au Sabiso Kito. Alpha Nzamba, en direct à Paris, au Tala Bisso. En tout cas, monter ma Lionel Kou. Beta pera sur la déjà héros maramboyara et ça biso kito quoi na bossa pété Elvire Yilou na nenga Paris toujours tous la marambo et ça biso kito ba le bi Gemidor TV une chaîne YouTube pas comme les autres. En tout cas, restez toujours connectés, branchés sur Gemidor TV, Balobi, Yabiezali, artiste Amidor, là, tout ce qu'on a, ça va biso, moi, je ça ghetto. Voilà, c'est plus sur notre chaîne, il y a le roi Charana, Gemidor. Mais ce que tu as dit, Gemidor. Gemidor. Ce que tu as dit, Gemidor. Ce qu'on est là, dès que tu là qui, quand il était moi, il m'a fait péter, mais le bon que c'est moi portugais, moi français, moi lingala, moi somme, mais tout ça, non challenge. Artiste au pété, le bien pour la Gemidor, game dans ça, ma solo. D'ailleurs, ça va dans la Gemidor, ma vraie chérie, ma bogare, tous abonnés à Wale, talano chenoyo, Gemidor, Amidor, les débazo talano, Gemidor, Goutou, ma vraie chérie, tala, ma bere, balelango, allez, bana Paris, bana Luanda, allez, Brésil, Gemidor, agora vou falar português. Gemidor, allez chenegi togo na Rwanda topona mogo Gemidor. Wanegelo na sali. Balobi c'est peli à droite marabiso déjà. En tout cas, artiste Fabrice Amidor là na sûr que boyo ki loka Gemidor wala sepso ki toko. Message na portugais là, pas portugais Hollande. Ouais, il veut mo que soba de soba. Você sabe aqui no Congo, mas eu falo português do Brasil. Eu não gosto de português daqui da Angola. Tem boi de engarrafamento. Agora vou falar assim. Eu sou o melhor animador. Todo animador vive aqui no Angola. Não brinca comigo. Eu sou nosso amigo. Eu vou te bater. Eu falo português do Brasil, do Portugal. Se você fala português daqui do Luanda, fica na tua casa de banho. Não vem na minha casa para conversar com. Eu sou brutal, mas fala tua português, tem boi de engarrafamento ali, tem uma som, nado, entra no YouTube, você vai ouvir. Na sombele nado, bilogo nyonso alingaki, wale kambogo kamwana dogo mimobulu, nadogo panza makolo, nadogo bwaga makolo, nadogo panza makolo, yabakeche na somba, nadoke baba ya bafongola ye Facebook, na TikTok, pona réseaux sociaux yebana, nado, mwana ya enveloppe bafongola, mukanda bajene batanga deja kalawane agora. Amidole fala portugais na do akoti na chambre panzine makolo ya bageje nyonso moni basombeli siga siga ebe muge soba siga siga rigie tulenge diable siga siga portugais agora vou chegar aqui acabou. Merci Guito, c'est bon. Acabou. Elle est là pour nous donner le
l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. La chaîne par excellence.